نوربابا سیدعلیف می‌رقصد. این رقص عادی نیست، اما که نوربابا میگوید که با این طرز دست و پایهایش را به حرکت درآورده او بلای کرونا ویروس را از خود دور می‌سازد. او میگوید که با بیماری کرونا ویروس گرفتار شده است. با همین راه و استفاده از دارویی که تیار نموده است خود را طبابت نموده شفا یافته است. بود دیدم که همه پیش بارم این همین قدر جای ده همین نفس کردم تمام شد. میگم که این همین قدر جای همه بادم شده که بارین نفسم تمام شدن گرفت. ایدو کلان همینجا پیش بارم. بعد از همین دوره خیلی تیار داشتم از خلدیل گرفتم. 20 گرم شیپریست ماکیدم باینده باید 10 منوت پرو کردم با ماکیدم تخمین یک باین 2 ساعت تا همه پیش بارم نفس کردم تنگ شده که گم شد. ما گفتم همون فایده کرد دوره. پاگشتا یک 20 گرم دیگر همین ماکیدم. همون قطعه همون اما که نوربابا سال آینده و سن 90 سالگی قدم میماند. 3 مرتبه جراحی شده از 2 حصه معده‌اش نیست. 5 سال پیش نابینا شده است. با وجود این زندگی را دوست می‌دارد. میگوید که همه روز با ورزش مشغول می‌شود. با همین راه خود را از بیماری‌ها و مخصوص از بیماری کرونا ویروس احتیاط می‌نماید. خیلی آهسته مشق کردم. همین جبرده ساعتی 6 ساعت 5 ساعت جبرده آوازی میکردم. ورزش کردی اینم خانه دارم. خیلی چشمم ساز بود که تمام همین جا میدویدم. سابق صورتگیری روزنامه رهبری خوجگی جنگل مدت قریب نیم عصر نفقه خور نوربابا سیدعلی وضع سلامتیش او را وادار نموده است که برای معالجه نزد طبیبان معروف به روسیه، بلاروسیا و اوکراین سفر نماید. از روی تجربه گرفته‌اش اوید پیشگیری بیماری کرونا ویروس مشق‌های گوناگون را اجرا می‌کند. با اجرای این مشق او میگوید که شش‌هایش را در حالت خوب نگاه می‌دارد. با صد بار شکر همین قدر همین ورزش و همین وقت قبول میکنم ما خودم جوانیست میکنم. ما میگم که ما کسل نیستم. نوربابا سیدعلیف با آن نگاه نکرده که سن سالش در حال ریسک میباشد از کرونا ویروس نمیترسد. به هر گونه آوازه ها باور نمیکند. او گپ بیهوده باور کن همین دوری تیار کردگی ما رو دادیم بخری و هم مشق کنی میگوی که همین اسب ماست میکنم میگوی که همین بیرون برم نبیره وقت بیرون میگم او خانه مرا خانه فلانه ببرین میگه بابا میدویم بعد هم کوچه میدویم بابا میگه آسته بوده که ما آخر موندیم. اوید بیماری کرونا ویروس نه همه آدمان مثل اما که نوربابا اندیشه دارند. در نتیجه آوازه دروغ در ناحیه واسه بیماران گرفتار کرونا ویروس در بیمارخانه رقم 5 از بستری شدن میترسند. بیمارخانه فعالیت دارد. دکتران در جای کارشان هستند. طوری که دکتران گفتند ماهی اول در بیمارخانه از بسیاری بیماران حجره ها پر شده جای قدم زنی نمانده بود. آوازه های دروغ باعث آن شد که مدت 3 ماه یگان نفر گرفتار بیماری کرونا ویروس به این بیمارخانه نمی آید. در دوره همین بیماری کووید 19 در بیمارخانه 104 نفر بیمار بستری کرده شد تا امروز. از این 85 بیمار صحت سلامت به خانه ها جواب داده شدند. فقط 19 نفر. قریب 2 ماه می شود که بیماران بستری نگشتند. همه اون بیمارانی که هستند مثل سبکتر هستند در خانه هاشون طبابت میگیرند. واسه در بیمارخانه 2 ماه می شود که بیماران بستری نیستند. آوازهای بر دروغ بسیار بودند. وقتی که از آوازهای دروغ می اومدن که ما خدمت مثال چی آوازهای دروغ می اومدن؟ آوازه ها میشه که مثال کارمندان ساحه طب بسیار داروهای ضررناک به بیماران میرسوندن، لیکن همه بر دروغ است. ما خدمت صافدلانه خدمت کردیم.
овозаҳое ки нисбати ин беморхона баромаданд фейк баромаданд мо шоҳиди он шудем ки беморхона ба қабули беморони гирифторони covid-19 омода мебошад дорувориҳо захира карда шуда барои муолиҷаи беморон нигоҳ дошта шуданд беморхона беморонро интизор аст овозаҳо хай оиди он ки дар беморхона доруворӣ намерасаду хӯрока намерасад ин ҳамаш дурӯғ аст дар беморхона ҳамаи дорувориҳо хӯрока ҳамаи чиз таъмин ҳаст ва ҳоло ҳам беморхона тайёр аст ки беморонро қабул намояд овозаи дигар кӯмакҳои иҷтимоӣ буданд моҳи октябр байни одамон овозаи паҳн гашт ки гӯё дар вазъияти covid-19 ба нафақахӯрон дар ҳаҷми 400 сомонӣ пул ҷудо шудааст ин овозаро раисони маҳаллаҳо паҳн карданд файзалӣ раиси маҳаллаи яке аз кӯчаҳои шаҳраки ҳулбуг мебошад ӯ мегӯяд ки ин овозаро шунида аниқ кард ки чунин нест маблағи ҷудошуда ба кӯдакони ятим ва оилаҳои онҳо равона шуда буд мода амихе чи омад ки ана айсоби чи бутан ки кӯмак пулӣ айсо барои касалои коронавирус дастгирӣ ай чида ана рафтан гуфтан ки пенсионерҳо барои камбизоатҳо барои чиё рафтан ки иҷоза набудааст фақат инвалидҳо дабдаем барои муайян намудани ин овоза мо ба раёсати агентии нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ омадем дар ин ҷо ба мо гуфтанд ки одамони зиёд ба ин овоза бовар карда саргардон шуда назди мо омаданд мо ба онҳо асли ҳолро гуфта моҳияти онро фаҳмонидем овозо ҳар хел овозо шуданд ки тамоми нафақахӯрода не фақат маъюбои гурӯҳи ки якум дуюм сеюм ва то 18 сола маъюбоне ки то 18 сола аз овони кӯдакӣ ҳамон хел категорияда 400 сомон ёрдампулӣ аз ҳисоби ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон расонида шуда ҳамин овозаҳо қати шумо омада муроҷиат карданд шумо чӣ хел шидед бале овозо қати муроҷиат кардан ҳар хел шаҳрвандо муроҷиат кардан мо тибқи қонун дастурамал фаҳмондагӣ карда ба во посухи худро додем ба фикри шумо ҳамин хел овозаҳо аз куҷо пайдо мешаванд ҳамин хел овозо аз қади кӯча овозо мешавад хел вай нафақа гирифтай он нафақа гирифтай ҳар хел дастурамал қати мо ҳамон шахсоне ки вобаст кардагӣ дастурамал қати мо ҳамон шахсонро маблағгузорӣ карда маблағҳои худро гирифтанд дар вазъияти коронавирус оиди коронавирус дигар овозаҳои дурӯғ байни одамон паҳн гардиданд овозаҳои дурӯғ рости гап худ аз худ маълум аст ё гуфтам ё тариқи телефон интернет тамошо мекунам мегӯям ё як дурӯғие ки дига кор надорад ҳамин як сухани дурӯға ки гуфт даштобора гуфт аммо як калима ӯро бо як кас 10 сухани дига бо дурӯғи дига илова мешавад то ба гӯши дига кас расидан чандин дурӯғи дига ки дар илова мешавад пас ном мегирад овозаҳои дурӯғ асоси ваҳшонияту ва даҳшатбор гардидани covid-19 ҳам аз ҳамин овозаҳои дурӯғ оғоз ёфтанд нурбобо сайдалиев бошад ба овозаҳои дурӯғ диққат намедиҳад дар ин синну сол худро бардаму сиҳат ҳис мекунад ӯ мегӯяд ки омода ҳаст ба дигарон маслиҳат диҳад